Executive Member ka KHADC but MDC ka Mauthat Raishan uba Powell Soklen ulapun pau ka jingsngokia halor ka rukam mang song pisa nakabenta ban shnapun bhaya ke shispa praputli ki ying school lower primary ka sorkar ha ka jila da ka bakno bakadan ka jingle shilang khman ha ka rukam sam ya ka song pisa ka sorkar kalamang pisa ban shnapun bha tange ki pratli ki school ha Eastern West Khasi Hills District na pring ki shispa praputli ki school katba ka West Karu Hills kala yo hado lai pratli ki school West Giant Hills Arf Khandai Tali, East Khasi Hills Khat Khandai, East Giant Hills Khandai, but West Khasi Hills Pra, Ong Uba Powell, Hababu Jinkli Yaka Jingbam Yaham. Ula banjur da kaba ong, ngaya ro ekasin jam jong sorkar, ban shnapan bha, but maramot iki school lower primary, Henry Karukom Sam Yakabha, Ikumbale Shilyang. Ka Eastern West Khasi Hills ka don haduk palat prapo teliki school lower primary jong ka sorkar ha ka babona ki kidan hapdeng ka jinglong ka ba isang son Henry penban lamang song pisa tang nakabantay ki prateliki school uba Powell ula ajingmut ban pendan kam ya shibenta jong ka song pisa ka ba shispa arpsan klur tingka nakabantay ki school deficit but ad hoc but ong kinong hikai hai kini ki school ki yo ya katurap sorkar Henry kajing maramot iki ying school la i hagi managing committee. Balay ombang song pisa nakabentay kini school ru ling ba kani kaju ka senjam. Ha kaju ka por ula kinturu iki dorbar shnong bat ki managing committee jong ki school. Bakin pentik na bagi kontraktor kin pentrekam ya ka song pisa ha ka rukom ka basyay. Kenang bakan long kajing mentoy iki kena school. Dan kui ka mat ka banga ngjunga komunong di khman tai na po Eastern West Khasi District mo komu MDC ngakwa man penpau halur ka wei ka kam bakata ka di ka jin mang pisa ka sarkar aban shnana de maramot ya ki shispa praputli ki government LP school ani ta ki lower primary school jong ka sarkar mo kadika lembaga tnat Directorate of School Education and Literacy kala tanda mo man sinai kini kis pa prapo di school ani ban maramot ya baru ki LP school ki badan hagni ka jala ka jungi bat kat kum kani ka tanda ke bagi la ban khat hadu ka ban penkut aka absotrik dung u ka ban kut anu absotrik tau banai absotrik banai plan ajar kunrio ngara syam bagi adon hadu sispa prapo tuli ki school na kini sispa anyo pupra kide ki government LP school kawai kide ka secondary school kawai pat kide ka higher secondary school tekat kup kide ka tender ke baki lakon lambang ba kawai ka government LP school kaban repair ne ban sna building thambai lambang hadu nyo polak khat praja praspa prapnyo nyo polak khat prajar praspa prapnyo kawai ka school man penbah tina nakabanta ka secondary school kawai ka secondary school kawai ka higher secondary school lamang nyo popralak khandai pendru hajar aspa sapupra kamamot ada ngi kain total baro kani ka baka khat tanda ka tnak education and literacy kan pai syaka sispa arpusan klori tam ya katamo ti kai ko kwa manong ne por ha sutanat ba kasokar ka simkhia man penbhai ki school khamtam de ki LP school ma balik ki update ki jogi tendai kai ka bang ko man penpang ka ka por ba kani ka jung thu jung kasokar man penbhai ki LP school ka long ba ka don ka ba de si ka bang lap nong ne ka por ka ba ong nong gila ba ka le siliang mangala pet ba ne ki list jung ki school nei ngwa ban penpau na kamta ke Eastern West Khasi District ha Eastern West Khasi District kini ki school ke ban penbha na ki ban yo ka ka fund national building kalong na Eastern West Khasi District ki yo tang pratali na ke sispa prapo teli kat ba ka West Karu Hill District pat kayo adu life pratali mo ka West Giant Hills kayo adu kundai teli nangta ka district ka bakham he ka ba la dan aru machua ka East Khasi District ka yo tangkat khandai
ki district yo kan ka is garus ke yo nyo gentles kendai kita teter ka was hasil suka yo ratli titik ngok ka ka pol kalong ba Eastern West Castle District ka record ka bang layo nga kalong kidan hadu prahuai teli ki government LP school bat kini ki prahuai teli ki babun ki school nga ngalani keleng di school ki bala isne shisama ki badan kam hiban maramban badan kam ban repair Indri bali ba sarkar pat ka aitang prateli apo waskas apo Eastern West Castle District kini anak kini ki prateli ndruteli kita apo mairang blok ban arteli hamatan sian blok hoi nga ka menang ke pon ngam bisni ngam puhnya kini ki school baru ki bala yo mo setenat bagi help kena gigi kena school ji ki yo ki building ki bapiang ba pun yo chung school tu ki ngasui bakadon ka ba mlong proporsi dia kami rengkat. Orang ni bukan mengingin yo adu kata kami yang kat bagi kita district mo. Kita kami he dari kita bakam buat school dan dari kejengnya fair life parah adu parah. Perkat mo kau sekarang sebab ke Eastern West Castle District. Kau jentel ke yo adu aku kendai. Lah kamu ka soal kali bentek ke mo. Kamu ngai fi ka Eastern West Castle District kadang adu parah poi teli tang parah teli yo ban repair. Ngas mau ba kadang ka mo ka jing lesnya kemat dalam masyarakat. Nah, tak apa ngau kapan pawon ke por, ba kini ki school ki don ki snong, mo, ki dak bende be ki school ki bala seng de ki snong la ne ki bala seng de ki balang ki ba hadi nombor 4 nomor ba slam ha kala shinti no kasarka. Nalor ji kini ki school ki don ru ki pat ki school LP. Ndai tangga Eastern West Castle District ndai ki be de ki district ki bala seng de ki snong, ki bala seng de ki balang, ki ba pat dik ta ki government school. Dan kita ada ki deficit mo dan ki deficit school system dan ki ad hoc school ki babon lagi school changi shenong kandong ki di kitai ki baseng de ki balang ki baseng de shenong ki bahaba ka deficit system ki bahaba ki ad hoc ting lawan bang laju keli ne kini ki deficit school deficit and school ad hoc ki sio tangga tulok ke basu ke sarkar mo ko syarap ke sarkar ndai ki building pat ki haban tibi bai polis ni baki haban marambot hi di kisnong de ki bor snong nani de ki bor balang bakam ta ter tinggal kau nang ada kapor pada ke sarkar ke lamang hadu nyo pholak ya ka we ki LP school nyo pholak ada sna pulut eru sifo lak ka we ke kamera layo adu nyo pho layo adu nyo klik ke kamera nyo pholak ada ni sna sifo lak ka we ke kamera layo adu nyo kamera lagi ton ki school ki balesi ngam tharai baka bagi LP school kena kam duk nyo kamera mo LP school kita bi take kamera nyimpat don kam take laboratory nyimpat don ke library bagi dia take LP school kai ma ko mana nak boleh ke sarkar bakala don kat ni ka pisah sispa do arpun keluar tam beli kam ailang ke ki building nak kam ta ke school deficit ke wak fi mene ke school ad hoc tawala rakam a hadu nyo pau mo nak ni kan nyo pau penmang lang kam jadi ke school deficit ke school ad hoc nak di nyo po ai no school sarkar sa phola kalai po ai no sikini ki deficit mo dan si school ad hoc tawala ke mai do sa pho masim no school sarkar sa pho ai no in school deficit ke school ad hoc ar phola pro namar makin kini oban penhai ke school kiru ki ai kaju ke jing kai kaju ke jing sakri ba kiri sal le babon ki khamha ke sok ki bapa ke dinik ni ke school ad hoc na school deficit nangaya tu ye pi ba hadi bangala job FDC ki babon no pi ke school ki wan mo kita bangidan kendak kesat ke skim nak kilang KMC ki babon ki lawan ban ai ki application ban ai ki mebarna pujuk thok penyarap dan penpa nak kamta ki ki school building ki joki babon nata ki school deficit school ad hoc ngalawan ka tu ki school ki ki belajar shisha di kisnong man penharu ni kemdan fund hi bakli sarkar kam yarap tinggal semua kan kapor pada ke sarkar la adu nyo polak ki kan school ko ban kentu ya ka sarkar kan kapor ya ka tan education bakat piklam kan ki school LP beri nak deficit bakum juru ki beri nak ad hoc ngata sakawi pat ko manang kan kapor ba ko ban kentu ya ki school ba kam tam ya ki snong ka ba ki don ki ko ban LP school nyo polak bersna school building ketika building ke bala biang pura ban bu ya ke building joka secondary joka upper primary lu lala nak dia punya pola dan ki college lagi ba kiseng college ki batang at level ta amasai ke building tinggal ko ban kentu ya ki snong ba kam tam ya ki managing committee joka ki school baki ki dia melong ke bapik mo ban fikir ban pet ba
kinu ki bayo ban snai ke di school la kalau ki kontraktor simet ne ki group ne ki konsultan ne ki company ke ban snai di school baki manager committee baki snai ke di ban pengor kenang ba kinu ki bayo ban snai ke di school ke di ban pelok ya ke di kan nyo polak tengka ni jadi kileman ngep tep ka jengtrai kalau hodor kom tenrei aku akan kentu yuk tu ki tip ma spangki building spangki baju trai ka kenya pelem kanang ba kanang dan kanang ka jing mo ke jing dak thormor kanang dan kanang ka jing sna tangdap yo ba la sang yo dunyo phola sna ki kamera patang ana lai kamera mo jadi mantep ki ba ke de belong aware kan ni snong ke de belong aware kan ni ki kenhun ba pe ke de belong aware kan ni kanang ba kan ni kanyo phola kan ni hong pan pentri hok kat kumkin ni ka sanction ka bala sanction ka sarkar ka ba kawi ka bang human ne kalau nyo phola ka praja praspa pra punjo ka